ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Naindi ni saa cia Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni saa 3:30 kamundeli masama abeleka ya umiloni wa sua na ni masama iliyo makumanyithia tumanyeni chao cha kitika muthenya muima kumaila kukenginya oyu mwendo wa saa 3:30 na ndini wa Vilingi wa Mauvoo witwa na kwera saskithuku wa Nzomo na Sharon Ndinda aendeleza kwanzia ya meko ndio likanya kana ni wakana wa matukio 15 mwai wa muonza mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwe na indi a ni amwe kati wala ni kumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana Ngilu kufika mbe wa mbunge ya Senate yulu wa mitumile ya mbesa Kitui. Ndumuka kumatala kuvoa ni muume na kuumiwa mao. Enendi mwingi ya yulu kwika ila serikali manenge liuwa utethyo. Na utandivya sokoni wa Kongo ya Mombasa kwambi ya kusiokea. Vilingi wa Mauvoo. Mwendwa musiaisia ni muvea wimwanya nondo wa kunyuva kamemeka kama visa kama mutongoi na indi tunena ni kwesela ile 3-9-5 ile 3-9-5 isunya namba yotumani mukuve na vaindevi ala ma mutandao namo Facebook ni Mutongoi TV na Twitter ni @Mutongoi TV KE @erasaskithuku na ndeni wa mutandao wa YouTube ni Mutongoi TV official na indi kwa alama website ni www.mutongoitv.co.ke. Tuambie Mauvoo vala gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilu na senator wa kaunti Esu Enoch Wambua ni methiana imwe kwa imwe kavinda Kalangilu vikitembe wanzama ya mbunge ya Senate ya wiki wa masavu kukulwa makulio yulu wa utumi wa mbesa sia kaunti Esu ya Kitui. KIIO ainena ni wachakananu kwende ya na kusukuma serikali ya Kitui thukume mwenendi undu vaile nake gavana Ngilu ni wachanu yumbaniti kuthukuma na ndongo isionthe sia Kitui evo senator KIIO kwikithekana enendi ma kaunti Esu ni matetheka. Benjamin Mwaka niwe ukutuvingo ya Vilingi wa Mauvoo na ingewa Governor Charity Kaluki Ngilu na Senator Enoch Wambua mithethani ya omituki methitwe marikanisya ndeto kwa ndeto gukonya utongoi uteti na maendeleo kaunti ya Kitui indi umuthi ni makomanyova mweki kaloni cha kamiti ya Senate ya wiki wa masavu na mitumile ya mbesa sia county. I, Charity Kaluki Ngilu, do solemnly swear. Na ichathi chambeye na mutia ta umwa kiulo wavuthia maofisi ma maundu make nando ma county ya Kitui matuku kenda ma mwai wa muonza mwaka wa 2019 maseneta nimenda maili ukukonya hukunikiliulua umwa wa mwakiu na mivango ila iki tovoni county ya Kitui kuikithia mvalua mavata alama ilite kutethya nthino wa wiki wa masavu ni mwakwatikana na va kinene. This thing has got to be brought to an end to show the conclusion. You know, what is it? What happened? Therefore, from our side, I'm going to write a letter immediately asking the investigating officers to at least continuously report to us what they are doing. And you know, we all live in this country, eh? And then you write a letter and you are told, you wait, we'll give you a report. For the record, you should note, and your committee should note, that it is not the county executive that initiated the investigations. They are not the complainants. It is the DCIO. That it's actually a state issue. It's the DCIO who started the investigations and invited the county executive to record statements. So the matter is not for them, it's for the DCIO. No. Yeah, Governor, we can clarify that. I've never become convinced by any governor
on matters to do with the fire in this particular Senate committee, Chair. And I want to say that the Senate should come very clearly to assist our counties on matters to do with these particular fires. And from where I sit, I really would have wondered why anybody would want to, if anybody did it, ban that, and you, as you said it is just the finance. It is the finance. Why haven't they banned the governor's office? Why haven't they banned maybe water? You know, we need to ask ourselves, eh? Ingi Senator Wambua ni wenda Governor Ailes kwa utheuneke Kitui yena mathie maingi besa mbingi nesi ama contractor lama atethise wia na kuvikia umundi matai za kuiva mbesa sio Governor ngalikone yake ni Ailes ondu wikite kithito kwikithia muino o ni wa manthi osungi o mituki letonekana aiweta makwani maingi oseleile kuma kwa Governor Wambe Julius Makau Malombe. These works were given in 2016-2017 end year with no advert, no plan, no budget. So we are squeezing in now in our budgets today to pay them. And I would like our Honorable Senator to know that we are as passionate as he is to make sure that these contractors are paid. I've met them personally and I've told them we are doing everything possible. Governments exist in perpetuity. There is no Governor Malombe government and Charity NGILU government and another government. No, there is only one government, the county government of Kitui. So decisions that are made by the governor today, the next governor will be bound by those decisions because they are decisions that affect the people. Governor NGILU hingi ni waweta kana mathina maingi kukunya ndivi mai mokoni make aiweta kana mbunge ya county na mivengi ya serikali tamuvya kukutana ulusanua EACC yethi to yivini ya walanyo wa kumina ndivi ya mathie As we pay them, EACC never cleared any of them to say that you can pay them, and they have been holding these documents since 2016-2017. So you can see the effort that we are making. The county government of Kitui, as is a case with any other county government, should never expect that the EACC will direct you on how to make payments. The payment decisions are decisions made by the executive, whether in breach or in concurrence with the law. Na yu ivadhukanyo sia uteti ute Governor Charity NGILU na Senator KIIO ambua mauneni ni mo umundi ni monekana kwithwa onthe masukumite utongo iwe na utheu na withianu kwanana na Governor NGILU ni kana mathina maingi ala mekumbilite serikali cia county maisa kumandwa usungio kwisila nzia cia kiuteti indi no kwisila ngwatanio katika twa NS andakithwakanyo vivo bunge ya Senate Delivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sieno ilovi nyenitoa Benjamin Mwaka. Ni muvya we mwanya Benjamin Mwaka kondu wa livoti esutwitiana na mwaka tukwate livoti ingi ya cheva vala mundu muka umwe kumatala kauntini ya Masakuno wende kukwata witi sivitalini wa Makueni level 4 itina wakuvuwa na kuumiwa ni muume wake Mau na Moko ithe wa mundu muka uyo bwana Musyoka ainena ausitwe ni metho ni ufikia na kuelesea undu mundume osu ukukunanwa na kuumesya muka wikite muvuko munini wa kivu kisioni kiu ni kenda kuvika ngwa kiko kiu cha nyamu ni kiko kila cha umaniwa ni munini wa Governor kauntini ya Makueni Mwandu Adelina Mwau Caleb Chalo wa Mutunga na ilivoti matala Faith Mweni Musyoki kumatala Masaku itina wakwitha no metwe ni muse wake ciumwa ciena witina na kutoa civitali ni munene wa Masaku na itina wake tau chake kuendeya yimuthenya ni weyo no vikisyo va wote civitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital na vala uendeye no kwata witi mbeange ndini wa civitali ni ukwa unenenya wa umwe kwa imwenethe wa mwitu mutumia Musyoka nunuelesya kwa kimeto thina ola mwitu wake withitwe aivitia kele tukuka kwa nikato iwe kangundo akato wa kangundo
ona ndo azundi amona anezi otavya kesi vitali kwanza ke kapue muno akaomewa ona hizi vitali nina tatiyo kuna ripoti kula kwi machivu ma sabu chivu ma edimeni mpaka OCS amambia maishughulika nishughulike mwenyewe ondu nisi kwa mama zako ino niende muno na mutransifa na mwete makuweni undu ula utumie twinenanya na Faith ni kana kukwata kila chaendeye na mie soko nena sister anye na mweka nendo kanye undu ni sasa umweni saa umweni nanishi na vika ambe yei kwani kwazilewana ko na mwai ni tuyende koza kibandi na mwijwa mwitu na twaselewa kuko tuyibandi cha osiye kamuti paunde anguluma angona na komao no mutu ya no no mutu jezi ino anguluma ngie moko na komao ona ndia mina that 10 minutes wo ambe immediately ambe immediately nedanya na mama mganya ndizi yangu andona na jao beka ndo anguluma ndo kanjizi nikaogena jao nyage amukule wa mwikata amwe akwa tenziazi kwake wa mwana wesikanie ne musiai na nengetila isi kuona mutumia we no wainungunisya vate kitumi yu makuweni emo muno mumizie na ndo azuwa na yu na yaiza ukwatwa ala ni na mwingi muno Jones Musyoka nonwelesya undu musee wa Faith wosete matambya kuvitha kiko kicha namu na nondo nani watavanizie kwa nini kwa mutumia watui na mutumia ozi watui azia unengiwe zilingi maneli ni mwana kozi nikana muwe siko sia muthemba huu kaunti ya Makueni ni thai mustali ni wambe kukitana wone munini wa governor Andelina Mwaundhini wa sivitali ni munini itina wa kumusisia Faith kila county ni ile kwambia vandu va aka siana siaume na sia yetu alame udhinywa ni sexual and gender based violence alama defiletwe kwithia me vandu masemba akalama vuiwe na mume kwithia me vandu masemba nundu yu ikwani yetu yisi yikambiwa ta neka thelata nundu ya ripoti uka OCS lakini OCS wachau wa masaku wa kangundo wekwatyo munene wa seimake ma Faith nikana mwana wono nukwata haki Mutongo TV kuma sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital va wote vilingine wa Mauvoo neta wa Caleb chalo wa Mutunga na indi tuikwatikana musi no osuno kwetha wikwata aki ondo violate tutiane na livoti su kuma county namba 17 na imwe kwa imwe nginya county namba 15 Kitui ene ndi mamwingi ya yulo nimeenda serikali yambie kunyai chali wa utethyo kana molio mayasya nza ni mathoke kuma na mbua nini ila yuwa kisioni kiu ene ndi meweta mekwata sia wemi ende yu mayina cha kuya otondo lina musangi ukuelesya ni kana ene ndi ni maweta ucha ni uvikite na kwambata muno kisioni kiu valamasia wa corona ni wawethitwe umakunite vanene itina wa kwithwa kutana na mbua mbeanu isioni mbingi va Kenya amwe maikalima mwingia yulo kauntini ya Kitui ni mamekule serikali likile katina kwambia mulati wa kunengane mwalio kana kwa Kisongo Relief Food Lena Mwande na ula umete utuini wa Katone sub-countini ya Mumone mwingi iya yulo ni wa mukule muyumbo wa Kiliombungi ki Engineer Paul Nzengo afikie na kumatedha ni nanzaila ye kumbelete kisio kikwate onyivu wa mbua ngomukulia ibinda yate neno na atwe na liweta wa molio ula twaete yawe ku tukoka tukozo kwebinda na thi atwonganaitsie oku community ni nawe withio na misimbene eka school no atwete onwetha no imo kwa kiumwa atwete molio tozae nikana ona itu
withie ni twendetie maitia maitu tandu ekali ana ala mekwatasia uimi na muno uimi wa ndengu ni manakoseiwe muno ni unyivu wa mbua na ke ni kitumitwa na ciana cia sukulu city ya sukulu kumana na nza na yuni kula cia mheshimiwa witu ni ambani yake ni kondu wa kwikala ni kula twikala niti nake nesa atuzubie masukulu matiaka muthale na community sawul ni kana wethe twakwata liu undu umwe sukulu cito kotiaka muthale cina mathina maingi nundu undu umwe mbua ndi na au ayakwiana yu kwithia ciana mbingi ona nisi ukoma na nza cia mina no koma na nza kwithia kuzoma kwina thina sikati ya sukulu kwa mithenyela mbingi yuti mwantu ukula cia mheshimiwa witu ndayani ciake athia bange mibango ni yake onekana no atwete liu sukulu ni cito ni kana wethie ni twakwata liu ciana citu ciekiote ya sukulu ikana kizomo kithi na mbe nundu kizomo nikyo kitutethia nzetu inayo abayo ndungi Ouwevo ngavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilo Mituki nunawetie kana ukunikili ula wekitwa ni kana sub-county ya NGILU ni imwe itongoete kwa ukia kwa sekana ukia kisioni kieni miongo nyanya ni itatu yulu ayana. Watoto hawasomi vizuri, upande ya mwingi yote mkiangalia umaskini ndio iko juu sana. Ukiangalia hata kila Bureau of Statistics wameonyesha ya kwamba umaskini mwingi North ni 83%. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma NGILU kauntini ya Kitui Nelina Musangi. Na indi vauni va mwandiki witu wa Mauvoo Daniela Mwangela wa siakana nduvithanza na ukavitha chathu twikwatikana enendi asuni makwithi wa maitere kana indi twitiana na Lina tukwatiani na Angelina Muse kuma Mombasa valoko twelesha kana mithenya mivuthu itina wa mwaki wa kitei kuvutha mali ya latu munene ya tandithia sokoni wa Kongo ya kauntini ya Mombasa yu maundu ni maendeo kusiokea o tatene atandithia sokoni o ni maelesea umo wa miaki ila yithitwe ikusi wa sokoni o tayumana wa na unyivu wa usese na indi Angelina Muse tunengelelie ili voti kwa withiana atandithia mitumba sokoni wa Kongo na alama aliyo yavuthiwe ni mwaki munene ciumwa ilimbituku ni maendee na kuseuvya ivanda sioni kana kusiokea wia wota tene atandithia ni matula muti serikali ya kaunti ya Mombasa kwa kulea kuikia usese imwailu ndini wa soko ino mwene kivila usese sokoni Peter Nyaga ni waweta kana usese itovalukite kwa kiwango kinene kumana na serikali kulea kuikia metalatala mbailu ni waweta kana usese ingaliko ni ya mitumba taovalukite ni kwithwa gate ya ngaliko isu itembikie aiweta tayina mwaka umwe na nusu kuma yeumwa na ndia atongewa. Hii soko ni mambo ya kutamausha sana kwamba soko kama hili linaweza kuwa na mahali pako wazi 24 hours. Hata vitu vibaya vinaweza kuingia. Hata speculation ambayo iko high sana kwamba huu moto wa juzi ulikuwa costi na watu fulani. Lakini pia hatuwezi kataa sana kwa sababu sasa there is no security. Kama nyumba ina gate, anybody can get in na anaweza kufanya mambo yake vile amepanga kufanya. Ni waweta kana kulea kutungiwa kwa gate ino takutumite atanithi aingi kuyiwa mali yo na kulikangala manene na kulasimika kuandika asungi ona itina wa kuiva mbesa cia koti. Sasa kama mali ya watu iko hapa ndani na watu walioko ndani wana biashara hapa wameandika maaskari private na watu hapa wanapita usiku na mchana wakiingia wakitoka usiku na mchana mlango uko wazi usalama wao vitu uko wapi sasa kama una vitu vyako vya dhamana ndani ya hii soko unalala na wasiwasi kwa sababu you what will happen in the next 1 hour na unajua mahali popote pa biashara huwa tunaweka vitu vitatu kama priority tunaweka security first alafu health kisha wealth. Hapa tuko na a lot of wealth in this market. Lakini sasa, ile wealth, the way we invest, it is very, very risky. Kwa sababu huwezi kubeba mali yako huja uweke katika soko kama hili bila usalama. Albert Mwangi ni umo atanithi alama na aviwe ni mali yo aiweta onaitina wa kuiva koti serikali tayemeto ni kwa ili usese sokoni uno.
kama wananchi na kama watoza ushuru, manake kila kitu kinachoingia kwa geti ama kwa mlango wa soko lazima tulipie ushuru. Either kuna geti ama hakuna. Kama hii geti ilikuwa hapa iko ni ya wanabiashara. Wenyewe tulichanga pesa yetu tukaweka, lakini baadaye sijui ilitoka vipi. So mimi ombi langu kuu ni tupatiwe insecurity. Tulindwe kama wanabiashara. Manake tunatoa ndo pia tupatiwe hiyo nini ya security hapa. Atandelia SOKONI wa Kongoya ni mavikia kumya weta no kwe serikali ya county ivikie kulikilila katina kwa ilia usese kana security ndini wa soko uno ni kana kutandelia wao vikie kwa ila kingi ba SOKONI tuite tuna ina kungewa security wa SOKONI ni twa ndipyo tukite twaba kwa YouTube amezani tukatukula nungeiwe na ili tano vya chama ba SOKONI mo kwa hiyo tuna njushi twa manda musikali witu wa private tuandika tumwebaye katu bezata jonini ko SOKONI Kongoya sakio ndivo ndano ba muya kubato SOKONI Kongoya wete kana county ni provide security SOKONI ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma SOKONI wa Kongoya county ya Mombasa nitawa Angelina Mose ni muvya we mwanya Angelina Mose. Tuisonga na mbele kana munini wa President Dr. William Ruto ni wasa kana mutongwi wa chama cha ODM Raila Odinga onakeni witikilile enendi ma Kenya maikwenda maundu ma kuvindua katiba indi meenda maundu ma kuokelia ukwati Ruto kavindani kauni watho cha ndongo inge ikwatiania na kekunenia undu matonya kuokelia mikalile ya Kenya. Ruto ane na kavinda kala ekomanite na ndongo ikuma kilioni mbunge cha alare mosi kwake Karen Ilovi. Wakati tuliwaambia tutabadilisha mjadala Kenya hii, haitakuwa tena mambo ya muungano ya ukabila, tutaanza kuongea mambo ya uchumi ya wananchi. Haitakuwa mambo ya kugawana mamlaka, itakuwa mambo ya empowerment ya Wakenya. Haitakuwa mambo ya kutafuta nyadhifa za uongozi na positions, itakuwa vile Wakenya mamilioni watapata nafasi hasa vijana ya kufanya kazi. Na haitakuwa tunaongea mambo ya viongozi kila wakati na makatel. Lazima pia tuongee mambo ya wananchi na hasa wale wako chini, mahasla wale wako chini. Na tuliwaambia mjadala hii itabadilika. Mimi nafurahi ya kwamba wamesalimu amri, wamekubali. Sasa wale watu walikuwa wanatusumbua ati tubadilishe katiba, tutafute vile ya kugawana mamlaka, sijui tutafute positions, sijui tugawane hii na ile. Leo wamekubali, hata mtu ya kitendawili na wale wengine wamekubali. Wakenya wamekataa mambo ya kubadilisha katiba. Wakenya wanataka tuzungumzie mambo ya uchumi, vile wananchi watapata kazi, watafanya biashara, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Hiyo sasa ndio mjadala itakuwa Kenya hii. Na ndio tumewaambia karibuni katika mjadala ya Wakenya ya mambo ya uchumi, kuanzia chini tukienda juu. Na mimi nimewakaribisha kabisa wakuje sasa tuongee hii mambo. Tuliwaambia waachane na hii kutusumbua na mambo ya rege, na mambo ya kusema tubadilishe katiba sijui wapate hii na ile na ile na ingine. Sasa tuongee mambo ya wananchi. And for the first time in the history of Kenya, the political conversation is going to be about ordinary people and ordinary jobs and ordinary businesses. That is the conversation we are going to have. Ndio tuanze kukabiliana na umaskini kuanzia pale chini, mahali wananchi wengi wako. Tunaelewana jameni? Sa inya sia utukuitia hadi tindateka 5 na indi vauni vongo ambao uthi umuoni wambe ndini wa Vilingi wa Mauvoo na niko sio na Mauvoo mbeange kwao ndoka adibasa. Kwamba utina tinaenge wadi wa mukamba ula wekitumi nembenga
na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongweti kutane kwetia wadhi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadhi no mpomete ulakilumio kumini kumanisha nungwati yawe na indi nikilo wa kuambililia dhinu wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa kelingu ingumba edition wakatitu ni Wendo Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live na indi wakatana chudho kia request yako imukwa imwe na nenge nekilingu cha Benga Nation kuma saa monza na nusu kila mwana gina saa 10 na mwisi yaweyo nekwebwa nidye tutongoetie dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wakeli wakana wakatana dikotia kilingu cha ni chavya ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa moshi ni chavya ngwatilo twende yale Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve na udocha tuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitialite dhini wa kilungu kito cha witi kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo na hypertension is no stress, just relax. No stress. No koma mazada na mazai no komete. Na ni ukulia hii. Nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo. No nginya wese kwigwa ikaliyu. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau weta wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwataniyo ya mukamba hapa tunataka kukupatia kitu inaitwa home makeover worth 200,000 Kenya shillings. Nataka kufanya nini na 200,000? Nataka kufungua biashara yangu. Sasa hii ni business woman anaitwa Daisy. Unataka kuifungua wapi? Bomet Town. Hapo utafute kanyumba kazuri ya kuuza manguo. Ndio. So hiyo boutique tuita sijui Daisy Loto ama so watu wa Bomet Daisy Loto boutique. Fantastic boutique. Pale Bomet Town ina come through very soon. Furaha yetu ni kuona tumetusaidia mtu kutoka mahali amemove kwa mahali better kwa maisha yake. Ndio. Pikyo chebaga ongecheza Loto. Pikyo chebaga ongecheza Loto. Ongeboiboikitu nagecheza Loto. Basi hiyo ni kumaanisha changamka, cheza Loto. Cheza Loto. na indi mwando museisya ni na uthocha ingi nende na kumanyithia kavindane ka amanyiwa alama neki mutiani wa KCPE metele olika maskulu ni ma secondary asi ni makulwa kuthoima maskulu ala ciana cio ciulika na muno maskulu ma enekana private schools na kwikithia kana ni maandikithie ni muvea wa kisomo uwanenwa ni Frederick Mugo ulani munene wa kwikithia wailu wa maskulu ovamwe na kisomo kisio kwi amanyiwa kana kwa kithio makicha kisongo Quality Education Assurance Manager subcounty ya Kangundo bodi muteisia niwithiwe anenanya na bwana Mugo na yeva ni ripoti yake. Alama neki metiani minene nimekwatiwa kwambia ulika maskulu ni twe mwaini huu na USA ni makulu kwithwa mengunu na kuthoima maskulu alama otwa ciana cio na kwikithia kana ni maandikithitwe ni muvea wa kisomo. Uwanenwa ni Fred Mugo na ulani ofisa wa kwikithia welu wa maskulu ovamwe na kisomo chailu thini wa Samu kaundini ya Kangundo. Kazi yetu haswa ni kukagua mashule na kuona ya kwamba yametimiza yale yanahitajika ili kupatiana masomo ya hali ya juu kwa watoto wetu. Shule hii tuko hapa leo, tulikuwa tumeungana na wazazi na watoto kwa ajili ya kuwazawadi wale wamefanya vyema. Itino kwithwa cia mumetheo na nzika na skulu cia kiene yuni makulu ambayo vika ofisini wa kisomo na kwikithia kana skulu imwe ni mbandikithie na valame na nzika mainewa uthei wa skulu hii inajulikana na ofisi, na ni muhimu sana hata kwa wazazi wakipeleka watoto wao kwa mashule
haswa hizi private schools wahakikishe kwamba hiyo shule imesajiliwa na Wizara ya Elimu, kwa sababu isipokuwa hivyo kutakuwa na shinda baadaye. Mzazi akihakikisha hivyo, atapata shule imesajiliwa, basi anaweza register ama peleka mtoto wake kwa hiyo shule. Na akiwa na tashwishwi, akija kwa ofisi zetu, tuko na records za zile shule zimekuwa registered na tutampatia hiyo hakikisho. Aitetea kisomo kuyamanyiwa mugoni wa malirikanya sei kana skulu cia kiene sikwata cia ilovia kumakula kuya sei indi ti silikali na yu vevata wa sei kuyovaka vyo kuli na kumanda ilovia kusomethia ciana cio kenda kwisuvia kuvalucha amanyiwa. Jambo lingine tungetaka kuhimiza wazazi na washikandao wote ni kwamba source of revenue ya private schools ni wazazi. Kwa hivyo wazazi pia lazima wachukue jukumu lao kwa kusupport shule, kwa kulipa karo, ili nayo management ya shule iweze kupanga mipango yao vizuri ili kupatia watoto quality education. Na ni vizuri kwa sababu tunajua wazazi wengi wanajua hilo jukumu, na tukienda hivyo masomo yetu, masomo ya watoto wetu itakamilika na yatakuwa quality education for the good of our children and the future of our country. Di ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo ni tawa Mboni Mutesia. Na tuwa kauntini ya Masaku ni kana atandithia maindo sokoni cia masi na mwala kauntini cia Masaku ni meuteta kumana na kwanangika kwa soko. Valama kulia serikali ya Governor Alfred Mutua ilikilele kati na kuthinikia mathina ala meutumwa biasala cio itambaika kavina kakwe na uwau watu linyutwa corona. Oingi ni makulia serikali ya Masaku ithe si koti tanzia imwe ya kuitana atandithia asu Daniela Mwongela nuonena nisenamo na jeva nilivoti yake. Itina wa serikali ya kaunti ya Masaku kunenga atandithia watho wa kumaililia soko yu ivinda yasa nevetuku na enendea ni mokilia KIIO kwa serikali ino ya kaunti ya Masaku nguwa utongoi wake Dr. Alfred Mutua kumaililia soko utundu serikali ya dhanite kavindane kavetuku kwikalate ithene kamono nundu wa biashara yito neteiwe masoko amaito netekwikalate isauvegwa sayuwa lilia soko wa masi mogie maiya mutungi bawa wa kwegea mabuti na mabuti mayoka mayeke wabu na maikoto nyungea anete baka nzo yiza kwethwa nete uzane wai nike serikali ete olilia kunete ukulia ngabana ila ndo mutungi wa mabuti webano wizethwa uililwa na ethwa batone kaza ingitike kuona ne kolona te kuma bu mutungini. Inki atandiria ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kweka kumaikia mwithiluko mo mauthukumia kuthokwana nundu ve mwisho munene wa ukwatwo ni mawau na ingi soko ukianangika andu twavolokete muno ke side otheu na twakule na kwandaya utondu uyo si wimbu aye mutheu utonda kulijali maslahi maito imuvea kwitethesia na tiyake watenzi nitina thina katika soko tayula kukuka zuya tethwa ate itheneka ona takethwa no batonekela ate olika ku soko zithwa zitu nengo mask kweza ithwa no tekwikia mathina lati na mama wake wanzani no maindo nondo nitekuka na indo mbingi ukethia sikuo na sikuonekana au imea ingine sana nini ala meko ingine batoneka soko ukaendeana kwanza kumana na waliku wanzeve ula utumite ndethia ya indo yendea na kwanangika kumana na kosa leu wa indo yi teno mwati ukwata hata ingawa yu wakati wote changamoto la tena ya biashara ni kwethiwa kindu jambe yale ya hewa ni nthuku kuineki aniweze kazi to mambinge sio wa ng'ombe siende ikaithie neki na kutenyeki kuimbiashara kumana na mawali kumanzeve na kusambua atandithia ayu nimekuelesekana mathoa methito maendeea na kuthea nundu wamo wa neki na chauya cha indo ithi wala maunya witano kwa serikali kumakwata mbau nthini wa utandithio na kuveta kiko kila kithi tukimathinia sokoni. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kaunti ya Masaku, sokoni wa indo wa masi. Na tuwa maondoni mo tandithia ni kauntini ya Masaku ni kana o tandithia sokoni wa Tala
novikie na kwendea kwikumbelwa ni mathina ma stima na indi ni kumana na taa umwe kwithwa we muthuku na kivindu ni chende na kwithwa kikumbela atandithia asu na indi atandithia measya mena thina masani ma wiyo na kioko tene ila maitete mioyo sokoni otondu Boni Mutesya ukwelesea ni kana atandithia a ni makule serikali ya kaunti ya Masaku imavete kiko kila kisokoni usu Atandithia ni nze mwenye umandhila yenda kithito na kila kitone mukamba makinda takwa mukatene na kumawiyane we musele kenda kuongelanga ukwati na kususanja kasilia sokoni watala ukwa mukatene na kumawiyane we musele ni kwende na uvingisika na kuonzia maviasala maingi sokoni ithio twina thina mwingi muno tatala nondo chambe kiko kivandu ni vaya ni chatwemeie tuiyo tona uta nengi kondo siokilile na siatuthiuka na sindu sito iyowa chakele nitawe ndava wakanzo ndukwata twikala kivinduni ona nesia mbesa kana ukase sindu na yoneka kivindu kiivata na cheni na va cheni ni kivetie na cho kivindu cho savinya taula wi sokoni watala ni wavoye na tandithia ni meunyama thina munene wa litaitu yikwa kana na twenda tusewe chao kina thina nundu tumbanya sindu situ na thina na kivindu na ingi mpaka tukoyewa owe tenda kaunti tusiaise thina osu tina mathina maingi tiumbia maleluni tasi tuikwa kana tikila siatapika kindu saa umwe ukethia no tobwe ni mikola tina mathina maingi nthini wa soko atala sio sia kanzo timbingwe andu maenda kuma okuna ku kwauni tukulia ngavana bikiona kutisisia mathina maitu ala mesoko atala kiko kila kiumbanitwe mabivani sokoni unikiende na kwete nseve itenze yoku yatandithia namo nimevasenga mesa kwisilanzia yiva na kutetheka ukila siokale wamba tundo twaku ngale yesela tunana to ikinwa galati ikinwa yute kolia serikali na kaunti ya Masako no moto tethesia kiko yani kitu waitie ona besia na mbingi ona kuya lanji ndo isa ndo wa mathina ala meba wekile oyale uwe muke ukatabika serikali no moto tethesia nangia ngale koyendia ba ya kaunti na ndo ma kaunti to kila sa to ilio ba okegwo makatethia ne mukolia twithina ngina ende gavana moto atu ina thina tulilikane tatala iwanza koimata twekevindune toyatundu meiwe netu atandithia ingi mandeno vika sokoni vena thina wa mwanya na ngalila sikungamute wa malelo ni nkwetio vingisa maviasala na yu atandithia ni mandeno kinyangi wa miyoyo mathina maingi muno banthini sokoni atala ni kwithiwa babe na jambu bingi ukethia na ithia tandithia na thina mwingi na balado zile mikotendi baina na basi kuonekana twithio kana bawe zaidi na makanzi no tutanicia tukaiba twikweto thini banzi ya no ukethia na maloli chao ukethia na twima ndondo tukwete kwika nikulia ndo makanzi ndwe batone kana mo kama tupazoye nzia uthia tukweto thukuma uya museo nikwethia ndo matala na thina mwingi muno utandithio ni zie kwete thina mwingi niko theto thukuma lakini twiko na pasi ya tona pala tona utandithio na ndumangalio na matu moto na magotenio na mama ndo tazindu ba pena thina mwingi muno na nguwe wo diripoti ya Vilingi ndo nyukuma musini watala nye nitawa Boni Mutesya Tuma Masako tuthi makueni vala kikundi cha akandi wa kuma isioni sia Kiangini na Kathonzwe ni kaunti nesu ya Makueni na alama idha siambu imena undu wa kutania itina wa kikundi kimwe cha kukelea amwetu kuma kwa tamba kwa kumanenga mboi tanzia imwe ya kukelea mulati wo wa kwethia mboi Kale Buchalo wa Mutunga na ilivoti ni amwitu kuma kisio cha Kiangini kila Kathonzweni ward itina wa ikundi imwete ya serikali na ila isikanie ta Youth Empowerment and Support Team itongoweni Kennedy Maneno kumanenga mbui sia kuendea na miradi yo ila imwene vamwe na kwethia mbui tanzia mwe ya kumatwika lakini ngai ya mundu bani kana mwithiwe mutona kuko rutethesia thini woti wani witu nenda kumwia ne asandi nundu akuka na nditungia ngai muvea nundu otethio la marutethia na wa mbui ni wisila wanenga mundu kindu kitono mutethia une wake ugethia aichona wisi nutono nenga mundu lewo mundi u na uni uyethia ni uya mina lakini mbui imwe atunenga mundi u withia no tethio witu muno nundu ila cia ciana ugethia tutona kwitethia na igetha itono tutwaisya mokwati witu nambe twindiki ukwati ni aciona mwasi cia environment undu thili
ithi gikundi giki twichaka ndiwe ithi twithana ngwatanio ya kutethania nitumba na imwe kwa mwei tukaumanizio silingi yana otukanenga membo umwe akai aketethia na ithi kila yitu bangire ithi twenda usonganga basa ninye chialeti wa gikundi cha ndiwa kila KIIO munthi twoka ukomana na Keni na nitungianga imuvea nundu Keni ni woka na ni wanenga ikundi cia ndiwa mbui na tino tanu munene nundu ikundi ndiwa ibetindiwa iko thao lilikano lakini we nundu lilikanine ta mwana witu kwa uni tungianga imuvea na ndimutungia uvea wa mwana na ndimwende ou gutethia andu ni kwitha ndoloka sila watethisi ibeti nisi atumio kila kuma okuni ikundi ya mwikaungu wa Kennedy Maneno oyu ivaniwe kufikia ikundi kauta cia mama ndiwa nthini wa muvango na wala metha maitwa isia vawa dinenu ya Kathonzweni elelo cha kumaete ya mbui cia kwithia nikenda withia ni mongelelo kwati ni matona kwata mbui ikaendea na kusiana kilo mwe waka kwata mbui ukethia ni matona makwatikani pata o tawa school fees notona kwata mbui akata akakwata mbesa akaithia mwana school fees ukethia waona eona thina musini ndio na chao ya notona kwata mbui akata akakwata chao ya kielelo kinene ni kukilia amaitu na muno akandiwa withia meno kwati no itina wakavinda kanini itina wa gikundiki kumavikia atoi mato mota na kumeke ya mitambo ya kuthambia mota sio nthini wa soko wa Kathonzweni. Vilingi wa Mauvoo kumava Kathonzweni kaunti ya Makueni ndi ripotia Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuma Makueni indi twithea o kaunti ingi ivokuvi na Makueni Taita Taveta ni kanambe wa IMWE mana elina miongo ina kuma voi kaunti niso ya Taita Taveta ni meke wengovia itina wakumina mauvundi sio kuisela skulu ni wa IMWE wa Farmer Field School kana FFS wingwatanio na muvea wa Wemi kaunti ni isu gavana wa kaunti isu ya Taita Taveta ya leo na Wemi ya nthi sionde nundu wa kukwata mbau IMWE ma Taita Taveta. Kusema kweli katika hali hii tutaweza kubadilisha hata manyumba zetu, tutaweza kubadilisha hata katika majirani wale ambao hawajafika katika shule hii, tutaweza kuwaelimisha na kuinua jamii kwa jumla ili tukaweze kuwa na mafunzo bora hasa katika ulezi wa kuku na hasa katika kukuza kuku kwa haraka kwa ajili kuna faida hapo tunapozikuza katika miezi minne na ifike hali hii. Kusema kweli kwa mtu ambaye ama zikipata soko tunaweza kuziuza mapema na hata kuweza kutoa katika hali ya chini ile ambayo tuko nayo katika hali ya umaskini na hata tukaweza kuinuka. Mradi tukipata soko tutaweza kupiga hatua. Tuna imani watoto wetu tutawasomesha, tuna imani ya kwamba hata jamii itabadilika na kila mmoja atakuwa katika hali ya sawa na tutashukuru sote. Kila field school huwa iko na wakulima wa 30. Kila wakati wakija mafunzo ambayo iko hapa ni juu ya kuku ya kienyeji, pojo na mtama, ukuzaji wa pojo na mtama na ukuzaji wa mboga katika ile ambayo tunaita kitchen gardening. Kwa hivyo tukisema management zile ambazo zinaitwa management practices ni kwamba ni namna gani ambao mkulima anaweza akakuza kuku kutumia chakula ile ambayo iko na apate mazao kwa wakati ufao. Na mfano huu ni kuku ambazo zimekuzwa tangu mkulima apatiwe kuku vifaranga. Utaona kuku ambazo zimekuzwa kutumia chakula tofauti mpaka zikatimia kilo 3 mpaka kilo 5 kwa muda mfupi sana, kwa muda kama miezi 4 hivi. So tunasema shukrani sana kwa shirika la FAO ambao tumefanya nalo kazi kwa kaunti hii. Now hii ni model ambao kama department tunataka kutumia kufikia wakulima wengi zaidi. Wakulima ambao tunatarajia hii area ambao tunaweza tukawafikia kufuatia hii haya mafunzo ambayo imetokea hapa Mwengere, ni kwamba tunatarajia kwamba tutafikia wakulima zaidi ya 6,000 kwa sababu hawa wakulima ambao wamekuwa trained leo
ni wakulima ambao watatumia vile vile kutrain wenzao. Na Vilingi ndonyo kana umunthe ni muthenya wa soko kuya sokoni wa Kalundu kauntini ya Kitui na livota witu Onesmus Chalo no tambukie sokoni usu na atumbanisya livoti yulu wa mathoa mamba maleu na indo sokoni usu. Ine mwana musese wa monthene wa kananu kwithiana soko wa Kalundu va musini wa Kitui na woni wa mathoma manyanya me ilie isanduku yuma shilingi 4,800 ya grade 2 kana 3 yuma shilingi 3,000 ndo ya kilo 10 yuma shilingi 500 na ndo ya kilo 4 yuma shilingi 250. Ndo wasiwa mayo weyo lo ndo yola enini yuma shilingi 150 na ile ne byo ya ngili mwa 500 na avocado export yuma ngilile na 500 ordinary kumangilie mwana the anetu sikwa maana ordinary pena imasi utesa wa maana nana na pena nondo ku katika kuona masungu anatundimo utesa wa kunzeni inosita wa sandara imasi utesa wa 310 na pena imasi utesa wa ile mbau na pena na manga mete sana kulingana na kiwango cha mondo maana nondo yangene nange idhaa yana kwa wasa wayo na karaka nini kwa utesa wa 50. Tweli kacho ni chendo ni kana maundu mathinyani wa mothe mai na ovinduku munene twasianyana sokoni muvituku ng'ombe nene yuma shilingi 240 ng'ombe ya katikati yuma shilingi 335 na ng'ombe nini yuma shilingi 220. Steven Nimetone mutandithia wendo sokoni wa Kalundu anukwelese mathina ala methitwo maikomana namo. Challenges ila tukomana nacio kana mathina ala tukomana namo muno ivinda nila kwethwa mathoa me mambatu itukomana na mathina ma ungei wa mbui mwingi na indo cionthe ona kufikia ng'ombe na ona kufikia mang'oi na indi thina ula withia avo ni kwithia ivinda nila wa mina kukwatwa na kindu cha uite cha ungei ni withia wa kwatwa na kashifa na ni utwa wa kotini ni kana uthi ukajibu mastaka na vau mutandithia ni wasia mbesa ciake kwisila undone osu mathina langi ni la mathoa mami na kwikala o nituona mathina maingi nundu ona ingi nituka ukeza kwithia ona tandu ala meta wa broker maithia matona kwithia kwata kindu nundu malaya cia na ala methia na mbesa ni kana wisa kwithia ni meyone ya mbesa so kuma balamo ve atandithia langi na mamina kwithia matatona kunengwa indo ni monundu tho withia wi munene ni menuka matena kindu Metoi weta indo mbinge simanenga vaita kuma na kwithia siethi mwendo mwaseli kweto sokoni wa Kalundu kuma isione kivathukanyo indo na siweto kwithia suma so isione ina ila imwe ni Kavisuni ila ni kilomita 41 kuma sokoni wa Kalundu Tifa ila ni kilomita 14 Mwingi ila ni kilomita 97 Kisasi ila ni kilomita 19 Motomo ila ni kilomita 75 Sombe ila ni kilomita 48 na Modha ila ni kilomita 100 ona shed kana bandu ba kwivitha kuva vai miunyi twikala vavo veilio kitu ko twikula cia serikali wa county kethia no twake a shed no katwake wa tuvingo ya sio na indi wa ukavetanga takataka nesa ni kana wikeza kwithia ni twathukumia twina good condition of place Naindi asuna mwaka katika mathina alama kumanana atandithia kuma sokoni wa Kalundu leva musini wa Kitui makia kiochokula kwa serikali ya kaunti ya Kitui kumeta na mathina kiripotia Vilingi ndonyo kuma sokoni wa Kalundu le musini wa Kitui kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Na muthiani kana tanze mwe ya kukilia mathao muvaini wa aka unini wa president zamani ya muvila wa Mauvoo Kenya FKF mwandu Doris Petra ni mwatongwese achathi cha kusomethia ndongo isia mathao ma aka kauntini kivathukanio kimanisioni cha Kenya School of Special Education Kasarani musini wa Ilovi. I'm telling you my friend, if you sit there nobody will give you, and especially in football. Hakuna mtu atakupatia position.
you must be out there and fight for your space. You might be out there and show the majority who are men that you are equal to the task, that you love what you are doing, that you love the game, that you can sacrifice your time for football without expecting any payment. If you don't develop talent up chini, starlet will be hanging here. We will not have feeders. So we must have leagues. We must develop young talent. When you identify a talent, there's a way of communicating. Propose the names. Let the coaches come and see. Let's find a program for them to develop their skills and come up. This course is going to give us more, I can say, it's going to give us, we are going to gain more experience on how to handle the grassroots tournaments and leagues, and also to work with the young people in our communities, and also to work with the leaders in our communities. Yeah. Ni muvia we mwanya mwendo museisya nondu wa kwelwela Vilingi wa Mauvoo umundi wa kana wa matuku 15 na inde ivo ni wana bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni Twairastas Kithuku wa Zomo na twatethyanisa nake Sharon Ndinda kwanzia ya meko kuma kwakwa ni kuendea KIIO cha kwaila nditongia muvia ala angi onde mavikia na kwaila malivota maitu na ala angi twatethyanisa vanthini wa studio kwendane kwa ngai tukaona na muthanyani wa wachumwa mwendoni wa saa 7 Vilingi wa Mauvoo na saa 3:30 thini wa ikumbi ya siasa indi kwa oyu tiwanesano ende wikala Mutongo TV ngwatani ya mukamba kwa oyu tiwanesa.